dejlig meget i livet. Det er sprog. Eller hvad? Det er ikke engang lidt en time siden, vi spiste morgenmad. Ja, I har været sent ude på den her. Altså, var det Ja, det tror jeg. Det var en ikke rasa. Ondan da 3 tane domates çaldım. Ya. Meget lang tid. Jeg har lige 5 timer. Lag 3. Lag 4. Lag 2. 1. Og lige. Jeg hedder godt din. Fortnite. Oh my god, bro. Så kan jeg ikke ordentligt. İyi o da nasıl olması lazım. Det er Jeg har også 4 halter. Og så... Fordi jeg spiser på halter, men jeg har ikke købt mantar eller gibi. Benim için patlıcan yetiyor. Ja. Og så har jeg købt en magnus, en patte og en sort, som jeg lige skal vaske. Ja, det er det. Det var det. Lægkarsitte, hagekarsitte. Så onu şey yapayım. Og så der skal bare lige sosisleri bir şiştim. Bir farklı batımdan bir şiş. Onlardan da şiştim. Koyduk. Çocuk olarak. Zebzeyi de yedim. Sonra bakayım. Ben onu bilmiyorum. Koyuyorum dedim de. Çünkü midem bugün biraz ağrımlar yoruldum. Jeg er ikke det for at blive sådan her, og så gør det sådan her. Men du skal ikke holde den. Men jeg får lidt med. Ikke mere. Ikke mere. Ikke mere. Ikke mere. Ikke mere. Ikke mere. Skal jeg slukke den?